तारीख एप्रिल निभागोय दिनै बाइक रैली बाइक रैली दिनै खुलुमो रखा 10 तारिख एडीसी नो खाबनि आबाद बुनाय बुया जों कामो खुलाय सुरक्षा थागोन रखा दिनै कायसा बायदि राजा दिखे थां दङ बा किसा सानथि सिङाव जों दिनै लेडि चेंनाय आमानि बागै आं कयनै जतन केबो आबाद टेक्टा खायदे कायसा ताई कायसा जतन नाय चलिदे आया कायसिने रोड प्रॉब्लेम मानो आईपीएफसी नि फान्ड बुझुक दक्ष बांग्ला छौ आईपीएफसी गरिका हुने अब रंग दिनै कयनै साबो गरै साबो त लामा फाइदा गरेर दिक्ते जों दिनै फाइदाया डिजिटल मरिनो किसिने लोगो रंथाने 28 तारिख मार्च 2021 बसकांनि एडिसन माने नासिगै 15 नং जिरायना खला नोंनि सोंथिनि कायसा महा बाइक रे लिंनाय ओ बाइक रे गोरा जिरायना एडिसी कन्स्टिट्यूशन डेभलप करिनाय गाइस दिनै सिनरा बाइक प्राय 1000 नि दङ गाता yang खुमलंनि प्राय 200 बाइक फाइ दङ सिनि कन्स्टिट्यूशन बिसिङाव पाइजाक बरक सबाय केन सिनि रेलि सुरुं थानाय yang ललित बाजार साइड थे दंख yang मौजु स्कुल एरिया जेहेतु किसा एडिसी क्लाइजाकबा आरो बाइक रो सबाय बेख गामा सबाय केन सिनि बाइक स्टार थानाय जों थानाय मानदाय टु बराखा तो पाटनी तो तसा मानदाय सिनि कायराय नि परे सम्पनगर सिनि जांगिले बिसमुनि स्कुल हाबनाय कमल लंटिखे नखनाय माधव बारिते हाबै yang NIT ते नखनाय नखरे पुयासाननि परे बिश्रामनि परे बेगराम थिखे ललित बाजार तै ताइसे बिरांकब्रा थांनाय जों लेफुङाव थाङो कावरेज खायनाय दिनो अ बाइक रेली नि बिसिंथि लुकुरंनो नोंता मेसेज होनानै मोसु एक्चुअली जों बाइक रेली नि अमन फुलुं इरना मोसुङ जे बसकांनि एडिसन मारिव आईपीएफटी बाय बीजेपी जुट सरकार 28 तानि बिसिङाव 28 ता सीट जों क्षमता फाइदों आबन थै कोनो डाउट गरै अमनि बागैनो बर' खा तखगै अहम ददम तिनि अ बाइक रेली व बर' फाइदों दिनैनि बाइक रेली नि नाहारमु आईपीएफटी नि टिप्रालेन तुमनानि बागै जों दिनै ओ जागाव मानदाय जे जिरानिया खला जे कन्स्टिट्यूएंसी नि आन्दार मो दुइटा कायसा कनभेन खलाय हरो रेली खलाय दङ बसकांनि 6 तारिख सिनि टिप्रासर दिब्रांत हायहारनि इंयावै आईपीएफटी ओ बुट दे मनो नाहारमु टिप्रालेन आं दिनै अरो बुनो सानाय जे ताबु टिप्रालेन न केबेंनाय रक आबुनो रक सराय नुगै दङ बरंगा आनि तरफ থেকে बुनो सानामु जंगो सिनि महाराजा प्रदीप किशोर जेबाबे ओ हाव जों सापा सुपि बाबे सिनि बसकां तंनाय रक न हुक हकमाय के हगै सीपीएम न ओ हानि उसेट खलायै जों दिनै आईपीएफटी बीजेपी जुट सरकार तुमानि जागल अन्यान्य राजनीतिक बदलक ब्रक लीडरशिप खलायनायनि जागा गैखा ब्रकनि तंनायनि जागा गैखा महाराजानि थानिबो बरक जोंनो बाचिर दै थाका महाराजानो बरक कयखा बुट बाचा दै नों बुट बाचाखै जों बेबं बुट पासं मायनाय आरो गोबां मा सयतान सुमसक बर' रक दंबायो आ बर' रक ताबुक सालचा फानो जुद्ध खालायमा गरै जातिनि बागै चिरि खकमा गरै आ बर' रक स्राब साबा एन दिसिं थाखाय बर' मुताम नायमाननाय तामु बरक टिप्रालेन तुमनाय ग्रेटार टिप्रालेन निजे राजानो दिन बखरगो जेबाबे कान मन्त्र रै दङनि प्रदीप किशोर आङबो कयनाय महाराजानो नों जदिनो जातिनो मथांना मुचंका स्कुल कलेज खुलगुरदि आनाका दे
kaham factory industry khlaidik nung tini rajnitik sadronte MDC CM mungoi nung borokno jeta chubamana muchungmani sai nung rajangi tabu kwangma chubai mangku niropokho tongka chakamu o jarabo bini projarok bai budba chamani abo belakeni chini bo khadukho tini INP tingthong CPM tung jottona bini busa o jarabo bo tini bini khoroksa bini jeta sarok bai bo budba sai tongo angka bagai mohra singchani request nung tini wo jebabe je sung CPM bai jeta agi boot batale furno amso kosto ngia tabuk chini borok onek kosto mangka tini chini raja bai sing juddo khlai nang tong abo haiko pal hamyatai dunia krikya ngai chung nichitto joying nai chini asa bishas tongo jonata chini puroi boi 10-15 dole che kaisa jungmi ke diba India government jokhon te taklai 2019 ro haja gusti boro moha jotungai thalebe kya kentuno mudina nor jama khaba emon babe mo IPF tino bo nang jesukona dol chokrantor nei jeta IPF ne khiklanyan bagai oro CPM rok jebabe dama sapar hoi hau ko thangnai CPM ko CPM budunai rajana ongkangkai khali khlai nani bagai boro oro chesta khlai tongo mo CPM ni chokranto chung jotesto saimano o jagao jit nichitto babe chung tongo IPF ti chung nichitto jidungai BJP IPF ti jut sarkar phainai borok jodino haike angkabo borokno samokoi narmani khorsa khokni borno shit phaimano hatta khorsa khokni borno borno thamuknanan moko borno kri norok nukna baskango jeta election commissioner thani already case khlaika borni flag tamungnai INP flag rutong TSP flag rutong borni party TSP ni register bai borok taklai election batai tong engka jaga chung padal kenya bai ei je nini oro tipra motharok difirlai suklai da bochung nugui tong কোনো দিনে আবো একটা জায়গা ফাইমিয়া আগামী দিনে 6 তারিখ ইলেকশন পাইমেন পরে কাউন্টিং 10 তারিখ পাইমেন পরে বরং টুকরা নুকনাই চিনি বড় এক জায়গা কাহাম কই তংয়া আবনি বাগৈ এক জায়গা কাইছেনো থানসা কাইছেনো আবো হংকাই IPF টি আবনো কারিতে টিপ্রাসানো কেমু মথাংমাইয়া অমসুকক সাইনে নংনো হামবাইরু।